Kaodhi gwenge makadhwadh nam chumbi, anyuola moro mawuok Kundanyi kaunti mar Taita Taveta koro ywago ratich nyathigi majandalo 10. Masani ong'ad lwete oko kaluwore gi gino magikoni en jwang'o kata nyaw ma lakteche. Ma en bang' jogo mane chiwo ni thieth wigi wil ma ok ogonyo blada mane otwe bad nyathi. E seche mane imanyo ler chwo e sindan. Kaka jakombo mar eronwa ne ofweny bang' ndalo 2 ka bad nyathi osekuot moloko kite. Ne en mor ne familia ni bang' nyargi mane gitero e kar thieth ma Wesu mantiere e kaunti ma Taita Taveta nyuolo nyathi ma wuoyi ka ngima maonge midhiero moramora. Kata kamano, mor margi sani olokore kuyo bang' laktache e kar thieth ma Coast General Mombasa ng'ado oko bade ma korka chwich kaluwore gi adhola mane oyudo. Aliletwa huko hospitalini tarehe 21 na akapata mtoto wakati wa saa 9 hivi jioni. Gikoni kane onyuole, laktar mane ochiwo ne thieth ne wiyo wil ma ok ogonyo blada mane orid godo bade kimanyo lere seche mane idwa chwo e sindan. Blada mikoni noduogo fweny mana bang' ndalo 2 ka nyathi ywago rem matamre gi nono. So wakafunga blada kwa mkono upande wa juu ili wapate mshipa. Walipopata mshipa wakaweka shindano, lakini wakamvalisha mtoto na hawakuweza kuondoa hiyo blada kwa mkono. Mtoto alitayarishwa vizuri akaletwa kwa ward, lakini hatukujua kwamba alikuwa amefungwa blood hapo kwa mkono kwa sababu alikuwa amevalishwa nguo ya mkono mrefu. Sasa kesho yake ndio wakati namwangalia mtoto nimsafishe ama nimoshe ndio nikampata na hiyo blada. Sasa tayari mkono ushaharibika, umerudi mweusi. Laktache e kar thieth no ma Wesu district koni ne ochuno gitero nyathino e kar thieth maduong' ma Moi ni mar kuma ne osegik koro ne ok ginyal konye. Bang' chwale e kar thieth maduong' ma Moi Taita Taveta, laktache makanyo bende koni ne gitemo to kata kamano ne ok ginyal konye omiyo ne ochako chwale nyaka e kar thieth ma Coast General Mombasa. Unfortunately, a tourniquet was left in situ during cannulation, which cut off blood supply to the arm, resulting in ischemia and gangrene of the right upper limb of the baby. And as part of management, we were not able to handle the case here. We referred the case to our referral hospital, Moi Referral Hospital. So when they arrived here, we did review the child, and based on the area that had severe soft tissue injury, we thought that he needed further more specialists, especially with regards to vascular surgery and pediatric surgeon review that are not within hospital, so was referred to Coast General. To e kar thieth ma Coast General, laktache ne koni bade no ne ni mayo makende ne en mana ng'ade oko. Kuja Coast General hali yake ikawa ni mbaya sana, manake zile veins za kupitisha damu ni kama zimeharibika. Kumpelekea mtoto huyo mpaka madaktari kuamua kuwa inabidi mkono wake wa kulia ukatwe. Nasikia moyo unauma kwa sababu kama mtoto alikuwa amezaliwa vizuri, alafu kisha aharibiwe pasipo na sababu. Mimi nasikia uchungu sana kusema ukweli. Na sijui kama tutafanya nini, lakini yani sielewi yani nifanya nini, manake sasa huyu mtoto maisha yake yameharibika. Ne orwak nyathino masani jandala 11 e kar jotuo moheore mochwe ong'ad bade no oko. We are very sorry for what happened, especially to the family. It was unfortunate because we wouldn't wish that upon any parent or any baby. It's high time for us to avoid such things from happening. Tuangalie vitu, tuangalie madaktari wa kutosha, manasezo wa kutosha. Unajua kuna madawa, ya? Atakuwa akiuliza mamake nini kitokea kwangu. So it's very difficult na situation by the time waje ku accept your issue, nayo itakuwa ni ngumu sana. So sisi tunaomba tu serikali tusaidie. Ni watu kwa manases ambao wako negligent, kwa wazazi ambao wanajifungua. Nyuola ni koro dwaro ni piny owacho tim nonro malong'o kendo kawo okang' ne jago mabiro yudi ni norocho ratich nyathini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.